Isopian thu kan soya chu lo pian na chona thilmak tak tak a oma history ta po a bible ziak le a bible pon lam ziak te ai nge ma fu lo te po mane nga ti te kan soya kan thra chiang lawa rinda nei nang lawa bible code te po kan soya te chon to na iso krista kha boi thak dau chu theological significance hi a om thi na ni enge ma hian bible chang than ka ta hian chu wang chu hril fi dan ang lawa chulai chu soi kan tuma ko lawin te tang hian tran ngal lokang matha ya bung kha chang som ni pani hi luka bung kha chang som thum pa ta kan hu boka ti chuan ange kan hmu le tin lalpan zol nei ka a ngai te nula thiang hlim chu arayanga fapa hringanga amhinga Emmanuel an sa ang ti a hei hi Isaya bung sari chang som pali te bung kwa chang ruk ta nen alak kop khan ya Isaya zia kami kha mathaya le luka hian anon soi chua ka ni ma Isu Krista chung chang soina ni ti in ti chuan chulai tak chu boi thak ve na lai chu mi than khaten chatuan pa ni chuan chatuan pa panhin om don em ni chu wangla Isu Krista kha juda te pathian chu ni nga la ni he chang hian a hril fi ani hei baka chiang om lo ti in tran chan thaberan mang ta a an po chu as bi jin ber pol po ni a ama ero chu tiang chu alo ni re ngem ti te kha kan en chiang don ani ma Isaya zia kha ami zo tong chon kan thasa ve ka ti chuan ami zo tong lo lam kan enang hei kan mut vekanga hei Jewish study Bible kha ni a tanak translation ani he study Bible hi study Bible naran ani lo ti lai kha ngan soi non le sam du a ti chuan the mighty God ti lai vel ta kha eternal father ti lai ta po kha ani tel ta vek ta nei Anila the mighty God ruler. This long sentence is throne name of the royal child. Ti mati phota omzet chu lal thut thleng ron ro chun tu no pang kha no pang lal na ming kha ani ti na ni ma ti chuan adot sentence dot like hian Semitic names often consist of sentences that describe God. The Semitic tronga and ming po hian a sentence ni thin po omani ma a sentence ming ni top thin oma chung chuan pathian chung chang an soi fia thin an hril fia thina the entire nan thus the name Isaiah in Hebrew means the Lord save ma Isaiah ming om je chu Hebrai tronga ming om je chu lalpana chandam yawa ina chandam ti na ni a Hezekiah mingom je po pathian in na ti chak ti na ni a akadia na chuan the name of Babylonian king Merodach Baladan Isaiah bung som thum pakwa chang khatami mingom je chu pathian mardukin chithla ape chi thla tir chithla ape ti na ni a these names do not describe the person who holds them, but the God whom the parents worship. Chiang khop mai tro khang ming an puthina khan an ma ni kha soi fe in an ma ni na aputu te ni na ni lawin an thla tu te an nu le pa te na an biak thin pathian chung chang soi na zo ka ni chumi choi moi nan chuan an lal na minga te an puthin ti na ni Similarly, the name given to the child in this verse does not describe the child or attribute divinity to him. Contrary to classical Christian readings of this messianic verse, he message chung chang rilfiana tura Christian tena anlo soi thinaka he chang a po hian Christian te soi thin ang ni lo khan chu no pang chu a pathian zia te le pathian ani zia soina lam kha ani lovani ati a chiang le lol khop mai tra juda te rin da na chuan
dik ve a hian ma sakho hi in chompol hi om theya kini po juda atanga peng kan ni juda sakho atangin dik ma sa kha om ti na ni photan hi number 1 a chuan juda sakho kha adik ma support isolo pen ma rem chuan chu walin contextually a anti chuan kan soi chuan I tuna thil fian dan kha adik che adik don chia boka adik masa chia boka nga chu thil hrian masa ngai tur ani a ani lo chuan ke ma ni ngai dan na soi tur ani lo chulai chu hria ta tha a ti chuan ama ero chu zuda te tan chuan voin thlin hi ani na alani ala dik reng chan chu thuthung thar hi pathian le khathuan pom lo hrim hima chu lai chu aboi thak lai ta aboi thak lai chu ani ta akenin kan poma pathian thokum dik lo thailo kan poma kan thurina ta po kan zeploma ka kau ran zong ran zepen ka shalawa ti chuan keni chuan kan poma kan pom chuan mathaya le luka zeka Isu Krista chungchang ron bel ta tro anron bel ta si I soi bo ngai nam lo pathian le khatu ban thai ani lo I sa ya bung sari le bung kwa chang rukha anron la chua ka Isu Krista chungchang ani ti anron soi ta anu pondula thiang hlima rai nga ti thlangina han soi ta zela chu ani chu lai chang te po chu anni hril fiana chon nula thiang lim te na ni lawa nula pasal nei rol to pasal nei to emo la nei lo po ni se pasal nei rol to mai che soi na mai ni a varjin emo a varjin lo emo ma chu tun lai Christian scholar tamber pon an pom dana ni to ti thlangan je kan he malama hian no chung te chu thil om dana ni engpo chu ni se kha a hepraya chuan le a juda sa kho chuan an rin dan chu ni phot mai ni google lut ula hanjong chen ula rabi comment te omwa kan ni sa ya bung kwa chang ruk po Hezekiah chung chang ani ti cha po ni thau chu wangin mi in kha ming kha aput khan ama soifia nani lawin le ama soifia tu le ama ni nani lawin an tha tu ten an biak thin pathian choi moi na atan pathian ming kha an putel thina ti chuan an lo lalta pathian in lal tira chung he khovel mai ni lo he khovel pia lampang supernatural le he khovel pia lampanga thu nei tu inamo tu emo in he lal thu thleng himin da ani ti en tirnan lal an lal na minga an mang bok thina ni ta po hen in ziaka chung ta chu zuda hau zia dan chau hi ni lawa adang kan en le lo kong pakhat che hey Christian house siam nge ani NIV cultural study background Bible ni phek sang ka ja som thum ani thla ka la at hian ka da mai hol samjok na no a son is given ani po hian ka tiang thau khan anron soita the birth of the son was viewed as a matter of rejoicing in ordinary circumstances ti chu now lo piang pa ngai now lo piang kan hlima kan lom angkha ani maya alandana chuan the chuan having a royal son to assume the throne was even more important ta lal thut thleng ro chun tu tur fa panei kha apoi mo zual lai chu ani anti le ti chuan Panamua I a Syrian king in the mid-8th century BC wrote an Aramaic document stating a blessing on whichever of his sons succeed in following him to his throne. Ani po khan helal po hian he surya lal hian kum zabi pariat alai holvela khan Aramaic documenta thuzia ka chuan afapat staging tu emo bera lal thut thleng ron ro chun tu tur kha mal som na thu ain zia kan ni mal som na dong turin ma kha in zia ka the chon the Assyrian Esarhaddon enact a treaty with vassals to ensure that they recognize his desire that his son Assurbanipal succeed him to the throne. The chon Assyrian Esarhaddon po khan
thut hung kha chamin siama chuta chuan ama ron thlak tu tura lal thutthleng ron ro chun tu tur afapa chu la afapa kha ama ron thlak lal thutthleng ron ro chun tu nge ni tu rin chacham mewin thuthung kha siama ni ta po hian ma chu see the articles names in the Old Testament he phek sang khan za som thong pani mi en rotia wonderful counselor ti telo oma the chun whether chosen by the ruler for himself support by the Hebrew form of the verb will be called or by another on his behalf. The names are auspicious for his reign. Auspicious for his reign atia lala mi in ama ngei chuan lal chuan ama ming tura athang ema ama ai o lo lal tur atana po athang ani theya hetiang mako minga hi tia hi ma ni minga tan po vo the ni ha chutiang chuan an mang thina ti ta a some suggest parallel with the Egyptian practice of 5-part royal title top only for our list here ti a chuan Egyptian how lo practice dan nen te po chan ka chuan soi zum boka tian Ugaritic king Nikmepa had 4 titles. Ugaritic king Nikmepa po khan title palinaya master of justice tite he who builds a royal house dynasty royal guardian royal builder. Well, Mesopotamian kings employ numerous titles or epithet. Tichuan Mesopotamian lal khat phai chuan an nga le zual thina ne katiang ming le ni na le engemo a in bel chi minga kha an nga ti chuan ming tam tak kha an nei vek herlawa e athan chuan tian counselor the strong mighty heroic eternal everlasting father prince and one who could bring peace yang chi kha an pu ve maya ati chuan therefore the concepts applied to Isaiah's ruler are well represented in their literary environment. An ma ni hun la thu ziak ang chi kha Isaiah man dan po hi ani ti kha soi le ta for this series of name being one long compound name see the article he hi pia oma kan enanga mighty God everlasting father ti hi asoile ta hian tro an undead seal impression in Phoenician Ammonite or Hebrew belongs to a man named Abide eternal father eternal father ti aka anivel tel lavin sila in chukai kha Phoenician tonga in chukai kha Ammonite mo Hebrew ming amo mi emo kha abide ti minga oma chumi om zia chu eternal father te ne ti kha abide kha eternal father ne ti ti chuan however they should be recognized as the theophoric element in a compound name, thus making a statement about God as many Hebrew names do ti Hebrai ming tam taka pathian mingan putal thinang in chung ming te chu pathian ming choi tel na putel na ming ani chutiang chuan mang thina ni ati ani to na Jews to the Bible ne kan soi dai nang ta rang ani an ma ni va soi fi tu kan lawa he abide po he chatuan pa ni lawang ti khat chiang rang ni to no chu ni ta chu wang chuan eng mo hi uluk dewa ngai to tha Isu Krista kha lo piangin heng ni na ro pui tak te hi ron keng ma se pathian lal thut thleng ro chun tu ne hebrai bung hi kan motro bung ni ke ta kan te bung khat kan mu ang kim ro chung tu ruata ate ro chung tu ta kan ti eng kim ro chun tu ruata ate chuan Isu Krista chuan palal thut thleng te thunai na teng kim kha aro chun veka
su alal na ming a royal title a thon ne ma chuan aron manga pathian ming kharon pu a amma kha chatuan pa ni ti na ne lovin pathian juda ten an lo biak thin an tha tu ten an lo biak thin minga kha alal na minga aron manga ni ti na ni do na ni ma chu thilom zia tu chu ni pan tha thia mam ni lawa isu chatuan pa lo at ni wangin pa pathian hi ni ti ngot kha chu a hoi jim thak deuh mai thei ani chu wang du lai po chu amani thurin mil tura vom be ngot tur ni lo rang naw lo piang kha naw lo piang khan heng ming ro pui tak tak ni na ro pui tak tak hi aron keng a chan chu tunge ron tir tu pa pathian in eng kim ro chun tu a siam a manga a ro zong kha pathian in a khom tir ani te chuan thu nei na te a pe a eng kim a pe a chu wain kha lal mesia kha alal na minga a thon ne ma a royal title khang kha a pe ni ti na ni don ani chumo chu lai chu hriat a tha khop mai hei chu a thui le ta ming sim kha ta hei thung hui huna hian mingan pudan hi a sentence pum tan an pu a ni ta a enila mingkha a then chu soyang khan an lo pianga tian lo pian na ming kan phu ango thi ni lo en ti phot ani hei lai tlara hian a chan chu jonathan zia chu yawa in a pe fa pa ma yawa in fa pa pe ti nan yaru ben po chu luk san ti na ni ma ti chuan a then chu isaya ming chu yawa chu chan dam nan Emmanuel chu kan ne na pathian thi na ni ti ta zia nei thina pathian ming khan putel thina pathian choi moi na ming khan putel thina tian sentence name kha boka atia ti chuan compound name kha bok ta ni kang isaya zia ka mi ta kha alo ni le ta heng hawai kang ming sei pui an put thin ta kha engdang ani lawa pathian choi moi nan pathian ming te kha an lo putela an ten an lal thu thleng te an lal na ming tan te an mang thina ki kha chiang dawin ta po hian a inziak several Israelite kings had their names changed by their overlords, showing that they were under the authority of an outside power. Kan thiam ti chuan antirna po Petro the name Eliakim was changed to Jehoiakim by the Egyptian. Lalte pani na bong som ni pathum chang som thum paliya ni a ti chuan Davida po kha King David was identified at his death by 4 titles. Athi khan title pali Jesai Fapati te chunglung bera choi moi ti te anoint by Jacob God pathian Jacob pathian riak thi ti te le Israel favorite singer ti te khan Davida kha ni nan pe ni an soi ni ti chuan hei po Eliakim po Jehoiakim ti in an thaka lo lal khan ti chuan an chunga ro rel tu te emo midang an ma ni lo pon lam thil ti theina hnuaya tu emo hnuai an en tir nan khan khang ming te po kha an thlak thina ni an pu thina ni ti na ni a chung chu thil zia chu ni a Isaiah bung kwa chang ruk po Hezekiah lo ni ta se tro engi zian yang pathian hnuaya lala chu pathian hriat choi moi nan le allal pathian hnuai lala ni ti hriat tir nan en tir nan chon khang ming kha apu ti na ni don ta ni ti chon iso po chu lo ni se chu ti thau chu ni do na chatuan pa pathian ni ti na lama ni mi lo ti na ni chumo chu wangin khana lo piang kha chatuan pa ni lawa Theophoric ne maron pu in pa pathian chatuan pa ngei chu apa ni ti le chu mi inam ni tir khovel chandam tu ra atir afa pa leile van lal ber yaw
mitir sumi ina alal tir chu ani ti en tir nan aron pu ti na ni dona chu thilom zia jok chu ni ma mi la chuan boi thak an sotak Jewish the Bible ching down sai ka aputu ta soi fi tu ni ngai la an tha tu aputu ta tha tu pathian chung chang jok soi na ni thin ti khamo anh听kan ngai ka sela wa ai so kha ta hian chi chuang pang lo jek sa aputu ta an tha tu ta pathian so la ni thau te chuan an tha tu ta pathian chu isu lo hei chu thung thara te hian je ka te la koi tur ka la sai mai thai ma se heng chang te hi chuan chu tiang a soi lo tu thung thara chu tiang a mem ti te a soi tur ta me ma khang kan chu kan soi seng lo chu wangin eng po ni se chu wangin eng po chu lo ni se ma ni thurin mil tura kan chiar hi om zia hra mang lawa koi lu pop ai chuan eng mo hi en kol ma sai la a tha ni ti kha ka soi du a him po a him ani ti chuan naw lo piang chu chatuan pa ni lawa chatuan pa choi moi na ming chatuan pa tir ani zia le a pa pathian choi moi nan le alal zia ta puan chuan nan alal na minga a royal title a ron mang ani ti kha om zia zo ko ni chu an sei velok ani chu le a